Hello everyone, welcome back to Mata Talks. Anyo iskahianatra hampahafantarana tena aminitenyanglisi. Let's start. Today we'll learn how to introduce ourselves. Androani hianatra ni fomba hampahafantarana tena isika. What's your name? Iza ni anara now. My name is Rotsi. Ni anarako dia Rotsi. I am Lucas. Iza ho Lucas. Where are you from? Avi Isa Ianao? Well, I'm from Madagascar. Avian I Madagascar aho. I'm from Antananarivo. Avi ani Antananarivo aho. Hello, my name is Rotsi. I'm from Madagascar. Salama, nyanarako dia Rotsi. Avi ani Madagascar aho. Don't forget to subscribe to our channel Mata Talks. Sarabe, aza adinoni misoratra anarana aminin fanso na Mata Talks.